tenis je igra gdje trčiš, udaraš i povlačiš šahovske poteze. Igraš šah istovremeno. S tim što u tenisu imaš između udaraca otprilike do 2 sekunde vremena, što je veoma malo vremena da donosiš odluke. Ono što je bitno je upravo to da nikad ne zaboravimo tu riječ igra. Kada igrate uz muziku, ako razmišljate ko vas gleda, kakvi su vam pokreti, siguran sam da nećete igrati onako kako možete igrati. Ja sam počeo zvanično da igram tenis 88. godine u teniskom klubu Titograd. Kod sportskog centra se tada igrao tenis na 4 teniska terena i moj prvi trener je bio Zdravko Boljević, trener izuzetnog karaktera. Njegov lik je bio lik jednog sportiste, jednog autoriteta, pravog, sportskog, i nije dozvolio da se ja upišem u tom trenutku, jer škola je jednostavno bila u nekim podmaklim časovima, ne znam, nekoliko časova, mi smo zakasnili. On je rekao da ne može da se vraća sad na prve časove, da se upišem za nekih par mjeseci, međutim, kako je majka bila uporna, on je nekako popustio. I dobro se sjećam tog trenutka, kad sam počeo da igram u toj školi, prišao mi je posle 15-20 minuta i upitao me gdje si ti naučio tako da igraš tenis. I to je meni dalo krila. 3 trenutka, 3 slike koje me vezuju za njega. Jedna je upravo ta, druga je kada sam osjetio, odnosno kada sam se postidio u njegovom društvu jer nisam mu ukazao poštovanje, i treća je kad je umro, kad smo čuli tu vijest. I onda, obrađivajući te informacije, shvatio sam da mi je on dao 3 lekcije iz poštovanja. Znači, da poštujem sebe, da poštujem drugoga i da poštujem život. Kasnije, ovako što se tiče teniskih trenera, u sjećanju mi je dobro ostala osoba iz Novog Sada, Cane Dušanović, trener iz Novog Sada, proveo sam s njim nekih mjesec dana. Tada sam imao 14 godina, bio sam dječak u pubertetu i dosta onako neprilagođen, malo nestašan, a Cane je bio čovjek koji me prihvatio odmah na prvu loptu i pričao je sa mnom njegove situacije iz privatnog života. Što je opet meni bilo onako jedan znak da me on cijeni kao osobu. Dao mi knjige da čitam. Sjećam se jedne interesantne scene kad smo bili na teniskom turniru, pred kraj našeg druženja od tih nekih mjesec dana koliko sam bio u Novom Sadu, i poveo je meni i još jednu osobu, spavali smo u šatoru, Subotica je bila u pitanju. Sjutra je gledao moj prvi meč, bilo je to sve onako neki lagani susret je bio, a drugi meč je bio meč sa jednim dječakom koji je bio mnogo stariji od mene i bio je onako poznat u tim krugovima. Ja sam bio potpuni anonimus. Kad sam ušao u teren i okrenuo se oko sebe, pošto tražiš oslonac, ti si tu sam, ne može ti niko pomoći, ali tražiš svog trenera uvijek. Njega nije bilo oko terena. Bio sam potpuno sam, taj meč se igrao nekoliko sati. Čak se sjećam, prekinuo se zbog nekog pljuska i bio sam sam u tom nekom kafiću, pio neki sok i uopšte nisam razmišljao o njemu. Razmišljao sam o meču. Potrajalo je to dok se taj meč završio, kad sam izašao s terena, odmah sam ga vidio. On mi je prišao i onako neka neverbalna komunikacija naša je sve rekla. On se bukvalno ponašao kao da zna i kako sam igrao i da sam dobio meč, što je meni opet dalo neku lekciju iz tog dijela osamostaljivanja, da treba da vjerujem u sebe i da na teniskom terenu nema potrebe da igram za druge, da tražim druge, moram da primjenim ono što znam. A to neću moći ako se okrećem, oslanjam i tako vodim se tim nekim stvarima. Igrao sam posle toga do neke 16. godine
A onda je to sve je to nekako odjedan put prestalo. Ne samo ja, nego kompletno moje društvo. A ambijent sami nije bio zainteresovan za nas. Niti smo imali trenere, niti smo imali sistem taj koji nas je gurao i podržavao i želio da mi nastavimo da igramo tenis. U mlađim uzrastima je veoma bitno da se igra upravo tako i doživi, kao igra. Da se djeca igraju i da budu u grupi, da budu u timovima i da uče tenis kroz igru, kroz druženje, da bude zabavan tenis. Jer kad bi ih odmah postavili u situaciju gdje oni su 1 na 1, to je veoma stresno. I neki treneri preporučuju da treba sačekati da dijete doživi neku emocionalnu zrelost, pa tek onda da počne da se takmiči. Dok neki treneri smatraju da treba djecu čeličiti od samoga početka. Tu se malo razdvajaju neke filozofije. Ali opet to sve zavisi od osobe do osobe. Veoma je bitno da svoje dijete posmatrate koliko je to moguće na jedan objektivan način. Jer jedino tako možete da mu pomognete. Nema protekcije, nema prečice. Znači, disciplina mora da bude u svim aspektima zadovoljena. Od neke pripreme torbe do pripreme za meč, ponašanje van teniskog terena, što djeci onako skrećem pažnju često da su oni sutra neko ko će da bude primjer za neku drugu djecu. Znači, ako si sportista, ti ne možeš da budeš samo sportista za sebe. Ti moraš da budeš svjestan da te neko gleda i da moraš da daš dobar primjer. Posmatrajući roditelje, majke se mnogo bolje ponašaju nego oče. Kod njih vidim jedan pristup da je njima bitno generalno više kako se dijete osjeća nego kakav je rezultat dijete postiglo. Dok kod očeva nama je strašno bitno koji je to rezultat. Da li je naše dijete uspješno, da li je naše dijete odraz nekog našeg sistema vrijednosti, koji je često pogrešan i vodi u pogrešnu neku stranu. Što su mlađi, to su po meni pametniji u nekim odlukama. Oni imaju čisto srce i znaju što hoće. Mi danas imamo jednu kontrapropagandu koja prosječnom čovjeku kaže tenis je skup sport, nemoj da se baviš s tenisom. Ja sam po Podgorici radio promocije na trgovima, ulicama, u tržnim centarima, na parkinzima, crtao sam terene. Meni je potrebno za pola sata da napravim jedan teniski teren, doduše mini teniski teren, što je dobra osnova da se pokaže kako tenis može da se igra, jer to nisam ja izmislio, naravno, to su izmislili ljudi iz Svetske teniske federacije i njihovi prethodnici. Oni su napravili sistem da bi bili konkurentni fudbalu, košarci. Upravo ono što je bitno da se tenis ne posmatra samo kao jedna igra 1 na 1, nego da može da ona krene i mnogo ranije da se dešava, kroz neku zabavu. Za vrijeme korone imali smo priliku da vidimo da upravo ovo što pričam, tenis izašao sa teniskih terena, preselio se u kućne ambijente, u sobe, u dvorišta, u garaže, ljudi su igrali sa terase na terasu, se dobacivali lopticama, od tenisa se napravila igra na mnogo većem nivou. Opet koja je povezala ljude na razne načine. Sami sport je odstrel nečeg dobrog u budućnosti. Znači, ako se sistemski organizuju stvari, ako su određeni ljudi svjesni svojih pozicija i svojih odgovornosti, oni mogu da stvore jedan ambijent koji će upravo da njeguje sistem vrijednosti koji stvara jednog elitnog pojedinca. I definitivno da će taj pojedinac nama značiti sutra da bude dio našeg društva. Ako nije dio našeg društva, da znamo da je on predstavnik našeg društva u nekom drugom ambijentu.
I povezujući se na taj način mi možemo da napravimo mnogo i društvo može da ima velike benefite od tenisa, uopšte od sporta. Meni je tenis fascinantan s tog aspekta sazrijevanja ličnosti, jer tenis posmatram kao život u malom. Sve te situacije koje se odvijaju na teniskom terenu i van teniskog terena koje su vezane za tenis su životne situacije. One mogu da budu i neke životne lekcije, tako da od malih nogu djeca kroz tenis uče razne stvari koje im sutra mogu koristiti u životu. I kupe razne poruke i lekcije koje će im sutra biti od značaja u nekom životu koji je i van teniskog terena. Jer moramo biti svjesni da je sport samo segment života, da on nije cijeli život, jer uzmimo u obzir sve da smo i najbolji teniser svijeta, sa 35-40 godina mi ćemo prestati da se bavimo profesionalno. Prosto mi moramo uplivati u nešto drugo. A i van toga teniskog terena nas usreću neke druge stvari, tako da smatram da jedan sportista, teniser, da bi bio kvalitetan, mora da izgradi svoju ličnost, odnosno mora da ima široku bazu. Da bi mogao da ima neki vrh, što veći, baza mora da bude velika. A ta baza ide iz djetinjstva, ta baza ide iz tih prvih lekcija, nekih iz prvih susreta sa prvim trenerima, sa društvom koji se tu kreće, kompletan taj ambijent čini tu bazu. Meni mnogo znači kad čujem dobar zvuk loptice. Kad udarim lopticu i čujem dobar zvuk loptice, meni to znači sve. Ne trebaju da se dešavaju ni veliki mečevi, ni neke velike stvari. Sam taj odskok i zvuk, udaranje, taj ritam neki koji se dešava na tom terenu, ja uživam u tome. Definitivno i još jedna stvar koja mi mnogo znači, koja mi je velika satisfakcija kad vidim da je neko nešto naučio od mene. Ili vezano za tenis ili možda za nešto drugo što će mu značiti u životu.